Nagbalik na po si Inday Isog guys. Kita mo na guys. Libre na guys. Wala pa ni sponsor yung nabita guys. So ato na itong us guys ha. Kita talaga guys. Inday Isog na guys. Diba mo nga nawag tayo kagtang guys. Tato, laser, removal na guys. Dato na guys. Ka-afford na guys. So karon guys, ang akong topic guys kay daghan kay maiguan guys. Quarantine pass. Shout out guys sa pinaka-effective na mayor in the whole wide universe. Kaya naman kinsa na guys. Ako mo to madugwan na demokrasiya guys no o mga freedom of expression pero guys dapat lang gid na tarungon guys. Sa kadaghan libutan nimo buot-buot naman kag-move na og mga pulisiya eh. Kabantay mo sige kaguptan ron sa most prepared city of the whole universe. Ilan na Pilipinas guys, whole universe guys. Gusto sila QR code automated kind of a pass. Pero QR code automated kind of a pass ba ang iliho karon dili ingon sila fake. Kinatag sa barangay pero fake ko no. Lima kadaghan gidakpan di pasayo-sayo na utong-tutong pero tindakuan na dili naman tumurag ay di mura naman to kana kanang wadto kag panglaw niya sugaton ka spare ba. Ana gani guys. Oh, hari mo dere kinsa to bisita. Ban mo ma'am. Sa lodo kay ko sa kauna-una na quarantine pass ko sa City mo ra dito na taon na nawag uban. Quarantine pass guys ngani ka daw ko. Lupig pa yung sugat sa airport. Ganaan ako gani oh. Oh, welcome back to Cebu City. Muriganda gani guys. Oh my gosh, mga ungat. Ting. Napa sa pinabasahan guys. Lima no guys. QR code ha, QR code sa papel. Kung saan na pagbasa, iba QR scanner. Wa na yung uso Cebu City guys. Masimaso na guys. Wow! Laishok! Wow! Pak guys! Alien guys! Alien! Out of this universe! Napa siya pinagbilipan guys! 5 ka! 1 quarantine pass! 14 ka pamilya! Kung saan na pag-share uy! Maikog tas magdas quarantine pass! Ulihan ang turno! Magdadali siya ang tulinya dito! Pating taksa! Pila man ka oras ianat sa usa ka quarantine pass barrel be niya ipashare mo sa compound pag-shore mo eh. So muna mga ular, kinaot mo solusyonan na nila mo. Kikikapoy na kay mga tao no. Napay mga tao magyaw-yaw about mga frontliners. Nagaguhago na tao na sila. Garisgo silang kinabuhi. I-discriminate pa ninyo. Pero guys, seriously guys, hinaot masolusyonan na sa gobyerno guys kay daghan na kayong galisod. Kung dili maghuwat silang turno, gipanggutom. Wa na ayuda paabta ng gitaon na nila kay kamo na mag-lockdown na nila no. So mas kin wala may lockdown diri guys. Chill lang. We are with you guys. Ingana nas Inday Isog guys. We wait as one. Peace out.